daun sampe, daun imba, daun gandul, daun paya, sambal goreng tanpa terasi, bakwan jagong. Mantap kan Jun. Baraya, aduh rada poe balik ke dia. Baraya sudah dahar, aduh mencekam. Menu na ayo burit tuh berkabutnya tuh di dekat tuh di tukang, berkabut hujan gerimis waktunya madang. Menuna anu tadi nggak disebutkannya daun imba teh namanya sejenis namun bahasa Indonesia malah daun pagar makan tanaman. Kalau beriskan jeung gorengan jagong sambal nana sambalna dikecapan deh kurang pakai kecap biar lebih manis. Aduh cepoy lalap daun singkong, daun sampe, daun paya, daun gandul. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Ini gandeng. Kurinya lawatin yang lauk ya Allah. Lalap ada lalap tuh tingali ya Allah. Daun sampe alhamdulillah di musim bieunya hujan ngaririncik dahat jeung sambal jeung teh jeung daging yang ngena. Daun imba beureun teu banyak di pasarannya, loba di plak-plak ieu. Jeukeun yang sambal. Mantap lanjut. Lalapna mantap banget. Mantap lanjut. Woi. Ini ada. Datang hujan soto. Aduh gurihnya ya. Ayo hujan. Gugur. Bagaikan petir di sore hari. Ayam. Ayam ini kan telah. Mau? Mau jawang?
Nah, nah, kuy. Dah, kuy. Sama nama dek. Nama jatuh. Kerhujan Cipri. Nama daun gandulnya lagi. Daun dia lagi. Ya, suasana di kampung mah. Jangan Cipri. Situasi nih poek. Ini ayam. Heh. Aturunan mitos nyimaknya, aturunan mitos subscribe dadar masatik deui. Salam Barai Sunda, salam Tikalu Kidul. Hujan tuh badannya Cipri kumaha deh. Hujan. Oh. Di sini senang. Wassalamualaikum.